Sad, gospodine Rakiću, specijalno želim ovako da naglasim šta naši gledaoci mogu da očekuju u minutima koji slede i u samom finišu ove naše emisije. Otkrili ste, pazite, ja sad moram da budem potpuno precizan, da na 3. stepenu radijusa devijantne galaksije postoji planeta pod nazivom Mega, na kojoj žive bića humanoga roda, ali na mnogo većem nivou inteligencije i kulture od nas. To je zaista impozantno otkriće. Vi ste dali kompletnu, dakle, i kartu planete Mege, koja rekao ste da je mnogo veća od planete Zemlje. Evo ja ću da pokažem. Dakle, planeta Mega. 5 puta veća je od naše planete, a 3 puta je plodnija od naše planete. Tako da ona ima puno mesta za svoj živalj i životinje koje se tamo njoj. Pa ste onda zapisali ovako, 900 godina u memorijalu Vasione nalazi se šta? Pesme Renala Vinala i sela Saliona na planeti Megi, država Tavir. Ja sam tražio u stvari jednog klasika iz davnih vremena, iz dalekih vremena, po našem računanju vremena. I dobio sam Renala Vinala sa planete Mege iz države Tavir, selo Fulion kod grada Saliona. On je rođen 1109. meseca maja u selu Salionu kraj grada Fuliona u državi Tavir na planeti Medigi od majke, kako rekao ste, Fenulene i oca Zenula. Osnovnu školu od 9 godina, kod njih su osnovne škole 9 godina. Uči u svom selu Salionu, a srednju ratarsku u gradu Fulionu. Kao ratar, Renal se u selo posebno ističe. Za svoga života Renal je svoje radove objavljivao samo u štampi, ali posle njegove tragične smrti Društvo pisaca Tavira izdaje zbirku ovih pesama. Inače, da kažemo da se baš mnogo ne posvećuje pažnja kulturi u onom klasičkom smislu stvaranja, pisanja, umetničkih dela i svega ostalog. Zašto, gospodine Rakiću, na toj Megi koja se nalazi, kako rekao smo, znači, na Megi koja žive biće na 3. stepenu radijusa devijantne galaksije? Pa vidite ovako, ne samo što tiče odnosa među planetama, nego i među državama. Onda gde je sve statično, gde nema promjena, tu nema ni literature. Ili siromašna literatura. Možda bude samo, recimo, službena literatura i to je koja, mislim, gradi kulturu jedne sredine. Na većim ili na manjem arealu. Tamo nema velikih promjena, zato što ratova nije bilo ni koliko 500 godina nije bilo uopšte ratova. Znači, oni su potpuno zaboravili za ratove. Sve što je o tome tamo, to samo muzeji koji govore o toj prošlosti te planete. Kažete da se poljoprivredom na Megi bavi 1/3 stanovništva, ona je veoma rentabilna jer daje 2 roda godišnje. Izuzetno plodna, jer postoje mora, okeani, ja vidim i mora i okeane da ste obeležili. Sve postoje. Koliko kontinenata imaju? Da li je više kopna ili vode? Ajde, odatle da krenemo. Pa sad to je trebalo vidjeti da se stavi... Mislim da je više kopna ipak. Pa više je kopna. Dok je sa našom planetom malo drugačije. Mali su, vidi sve vodene površine nisu, ali ako uzmemo polove, i oni su pokriveni ledom i snegom kao i kod nas, na našoj planeti, znači ima, ipak je veliki deo, možda bude pola. Pola. Ljudi su veoma zadovoljni svojim životnim uslovima. Nazvali ste ih ljudima? Pa Homo sapiens. Homo sapiens. Ja sam tražio bića Homo sapiensa. Nama slični. Međutim, nisu baš slični jer su 3-4 metara visoki. To je dimenzija u pitanju samo. A inače, svest je uglavnom tu. Svest je tu. Ljudi su dakle veoma zadovoljni svojim životnim uslovima na Megi, a preko NLO-a su obavešteni da se na drugim planetama živi teže, pa i na planeti Zemlji. Znači, naša planeta Zemlja muka živa. Zemlja cirkuzanska. Kako? I to zemlja cirkuzana.
Zemlja cirkuzana. Oho, zanimljiva definicija. Cirkusa Cirkus, političkih. Maximus. Političkih cirkusa. Tu Njegoš je mnogo lepo rekao. U nju ratuju vetre s vetrovima i tako dalje, i tako dalje. Pa kaže, nauka i kultura na vrlo su visokom stepenu, dok književnost zaostaje, to smo rekli zašto. Nema antipoda zbog toga. Nema nikakve vojske, a policija je beznačajna služba jer nema potrebe za njenim postojanjem, te služi za neke vrste ornamenta. Da. Dobro, a da li je moguće recimo da se čovek, humani rod, makar jedan predstavnik humanog roda, da ode lepo do Mege? A ko bi Pa inficirao? da ga povedu u gosti, On bi ajde. inficirao. Mislim, ne karikiramo, pričamo o vrlo veoma ozbiljne stvari. Ja mislim da bi on inficirao. Misli da bi čovek inficirao, Pa da, ne treba on tamo da ide. A znaš šta kaže Deda Paja? ne da, patrijarh Pavle, da. Patrijarh Pavle. On kaže na ovoj zemlji od kako je čovjek. Mnogo lepo rekao. Kaže, samo je 270 godina bilo mira, sve ostalo povedeno u ratovi. Na planeti. A moje istraživanje kažu da je čovjek došao na ovu planetu pre 100 milenijuma. 100.000 godina. Ljama je proteran sa Jupitera kao remeteći faktor. A Mars, šta ćemo sa Marsom? Ja mislim da je tu bilo života na Marsu. Ne znam, to ćemo vidjeti. Vidjet Ja ćemo. treba prvo da posjetim Jupiter, pa onda... A da li na Jupiteru, Ako mi dadu vreme za to. a da li na Jupiteru postoji život? Pa mi smo tu neproterani. Znači i dan danas žive tamo, Da. da kažem, ljudi. Ili deo čovečanstva. Čovečanstvo, ono iz kojeg smo mi isterani. Ali to ujedno i znači da može da se desi da se mi vratimo na Jupiter. Ne, ko bi nas primio ovako? Ako Tamo se bi moglo- popravimo u ja glavi, sam u negdje svesti, napisao- ponašanju. Negdje sam napisao, koliko se sećam, da ipak i sa ove planete treba nešto da se protera od tog remetećeg faktora. Da ide sa nje. Jer nisu svi remetioci. Evo, neke interesantne stvari koje ste dali u knjizi, recimo mogu zver slična tigru, Veneta planina i tako dalje. Katedrala Jera, zgrada komesarijata pokrajine Dukal. Naime, vi kažete da nema bogomolja i sakralnih objekata na Megi, Da. na planeti Mega. Nema vera, nema politika. Nešto tu meni nedostaje ipak. Pa nedostaje sve. Sva ludost sa ove planete nedostaje tamo. A nedostaje ludost ove planete. Pa da. Sad kad govorimo recimo o demokratiji i o plutokratiji, Dobro. sve je to fikcija, sve je to neistina. Vi čak znate koje je Demokratija je u moneta... stvari kada se biraju ljudi na trgu, aklamacijom. To je demokratija. Evo da objasnimo ovo Sve recimo. ostalo su fikcije. Kaj, zlatna novčanica u Taviru, 9 dana, znači to je moneta njihova, Da. 9 dana su radnija 10 nedelja. Godina na Megi ima 350 dana, mesec 50 dana, a 7 je meseci u godini. Dan ima 36 časova. Da. Tako sam dobio Pa pravo. kada oni slave novu godinu, mislim. Pa tako je raspon vremena kod njih. Ovo su stihovi koji su vam direktno došli sa Mege, Da. od Renala Vinala, odnosno iz centralnog svemirskog kompjutera. Da, iz kompjutera. Pa njegova majka Fenulena ima 113 godina, otac Zenul 120 godina, sin Mitul 50 godina, Renal 45 godina. Da. I djeca se rađaju na 13 kg otprilike tu. 13 kilograma. I rekli smo 3-4 metara, 3,5 do 4 metra, pardon, a žena je pola metra manja. Majka nosi bebu od začeća do poroda 13 meseci. Gospodine Najdane, napisali ste ovu knjigu, zapravo objavili ste ovu knjigu. Knjiga je zaista veoma interesantna, međutim, Renulova sudbina je veoma tragična. On se ubio zato što je lažno optužen za neverstvo. Ma nije lažno optužen, on je bio kriv. Šta je tražio? On se jadan Kod te ovde. seoske lepotice. Moja tena pati, kaže Da. za svoju ženu. Pati on jer je on od Cinkaren, stvari. Javili su njoj da je on išao kod ove lepotice seoske, mada on s njom nije ništa imao. Vratio se nazad, vidio da je pogrešio što je ušao u kuću, ali gotovo, nema pravde, tu pravdanja. On je morao da se drži visokog morala, inače
Znači, narušio je on i same neke njihove odnose tamo na planeti koji vladaju. Moralne. Moral na visokom nivou. Pa kad se njegova supruga se besi, a on odmah pištoljem prekraćuje život. Da decu ostavlja. Na kraju ove naše emisije, kako mi da zakoračimo u kosmos? Ovakvi kakvi jesmo. Pa ovako kao što smo zakoračili. Samo kada je bilo entuzijasta više, da produže ovo što sam ja istražio. A to produžavanje moguće je ukoliko se život produži na osnovu posjećivanja krugova koje sam ja Vraćamo se na Mokru gdje smo pokisli našao u Mokri i gdje smo istraživali. u Znači, Malu Krsnu. vraćamo se na Mokru i na Malu Krsnu. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju u emisiji Zona sumraka. Vidjet ćemo se još. Ja Hvala znam. lepo. Hvala još. Hvala vam što ste me pozvali. A ja ovu emisiju, gospodine Rakiću, uz dužno poštovanje, poštovani gledalci, završavam posvetom gospodina Rakića. Posveta glasi: svima koji se bore za večiti mir među ljudima na planeti Zemlji, svima onima koji se istinski bore protiv genocida, svima onima koji iskreno vole sve narode sveta. Mogu samo da dodam, i ja ovu emisiju Ali pisano posvećujem pre 10 samo godina. vama. Pisano pre 10 godina. Pre 10 godina je napisano, ali ova posveta je od srca podarena samo vama, kao i ova emisija od gospodina Rakića i mene. Hvala vam još jednom, gospodine Rakiću. Hvala. Poštovani gledalci, Pa se vidimo. mirno sanjajte, bila je ovo još jedna zona sumraka. U sljedećoj zoni sumraka očekuju vas svakako nova iznenađenja. Doviđenja i prijatno.